speaker ka ying dor bar thau an Thomas A Sama ul pembit jaka shong thamai ya ki MLA jong gaseng Voice of the People's Party VP mantagas ngi la yo i pau presiden ga VP uba Aden Milar Basaimoj ubaju shong kam shadin mantala penshong hakmat hakalan ke bashong lang unoi lam keliang persya u Dr. Mukul Sama ba Charles Pongrop bat kiwai de ki MLA jong gaseng TMC kata uba Adelbert nongrum uba lesya penkendriat jaka henin gesngi sedang jong kodor bar ulayok biang ban syong hagajuk ke jaka ka baju syong mencua laban kedeu uba Adelbert nongrum ulo ujor sya u speaker ka ying dor bar tawan halor ke jing sya penkendriat jaka ya u nakmat sya jaka syong ka bakam syadin bat menta la poi uba Adelbert nongrum hagajuk ke jaka bat sya penkendriat jaka pat sauba Aden Milar Basaimoj ubadai u presiden jong kaseng Voice of the People's Party VP ubadai ru hakajuk upor u MLA jong konong krim konstituensi